June ni somni panga sang ni somni pali thole ni ania wina Aizawl Municipal Corporation AMC Ward Sompakwa na ale Sakawrtuichhun Local Council Bye-Election nei ania Ward Sompakwa hi abial tu corporator Beryl van sangit lau chu MLA tana tlantlin anita ka wanga amun ruak no khat tura by-election hi buat sai ania Sakawrtuichhun local council hian local council member pakhat satuan rampan na awanga amun ruak no khat tura by-election hi buat sai ani AMC Ward Sompakwa na hian tlangnuam veng thar kulikon melthum dimen le sai kamakon te ahuama voter singkhat sangthum zathum somli pali mipa sangrung sani somthum pathum meichia sangsari za sompakhat anoma hengzing atang hian za somnga panga point bial pali mi sangsari zathum somli panga mipa sangthum zali pasari le meichia sangthum zakwa somthum paria tin vote an thlaka limen 3 vote la thaberin za somsari panga point bial pasari atla kulikon nuana vote la cheberin za somli pali point pakwa pakhat atla thung vote za somnga tlak phak lo na polling station a omnuala kulikon polling booth panga omin vote za somnga atla phak lo veka tlangnuam truwa vote za somnga atla phak lo bok za somsari chunglam tlak na mun ni aoma chungte chu mel thuma vote za somsari pani point paruk dial atla limena vote za somsari pani point pali dial pali atla boka adang zonga vote za somnga changa za somruk pako inkar atla thung ani AMC Ward Sompakwa na by-election hian candidate pali FE Vandal pangai Indian National Congress INC Dr. C. Malsom Pluangi Zoram People's Movement ZPM Dr. Lalrin Zwali Sel Mizo National Front MNF le K. Vanal Ruati Bharatiya Janata Party BJP te anoma hein thana vote tlate hi natip June ni somni pasari sang ni somni pali chokmadar somatangin chiar ani don ani Sakawrtuichhun local council hian polling station pani omin vote nei mi sangkhat zaruk somruk panga mi pa sari somsari pasari le meichia zariat somriat pariat anoma vote tla zariat somli pani mi pa zathum somsari pakhat meichia zali somsari pani niin vote za somnga point paruk pathum atla ani Sakawrtuichhun local council by-election vote tla te hi zanin khan chiar hal ania vote zali sompariat mutu ZPM Candidate chua thanga thantlin ani ama neighbor tu MNF Candidate Sila Rinfelang vote zathum amua INC Candidate H Laltho Moyan vote za sompathum amubok sai kamakon ania hey AMC Deputy Mayor Aizawl Deputy Mayor uthang lurate te pon lo oma ni vote thak na mun ania hela ma hian in he Aizawl Mayor u larin ega te pon lo thenga he kot lama u lal chuan thanga MLA ele engineer larin oma MLA te owan lo oka tunan mail thum lam kan pan phei vele do nani email thum bial tu MLA Beryl van sangit te ZPM Candidate Dr. C. Malsom Pluangi te po lovir boy wat le ni hian limen lam kan pan phei lenga helai hei kha tunakan tlampil chiat kha mani loka chiat to na hun kha nia
lim en vote thak na lam kan pan thei do na lim en hi helaya hianin mit thi an lo neya chiat an lo to ka vote thak na ne point hai viu maya mit thi in hi engemaw chen chu vote thak po an han claim dewa amai ro chu mit thi inakal tur te point vote thak wa ngalin tiang khanin hunan banga in mit thi hui zo lama ala thak velo te point vote an thak chun som bok ani hei lim in ania hei Congress candidate FE van lam pangai ania limen vote thak na mun hi an than wal bul mai ania tuna kha Congress candidate te lo thut na te po kha an YMA than wal in ani AMC Bye-Election a hianin soitawng khan vote atla thalo viau maya vote za somnga panga point vial pali chau atla a in vote za somnga tlak phak lo na po au nual maya kulikona phe chuan polling booth panga soitawng khan vote za somnga atla phak lo vek ani hei ba ka hian tlang nuam thu a vote za somnga atla phalo bok kan ti to kha AMC Bye-Election a vote la te hi soitawng khanin naktip June ni somni pasari sang ni somni pali ni nga ni somma dar so matangin chiar tan don ani